Omugenzi amanyirwenka Amos Mangamukama ow'emyaka 4 nayo bukuru kandi abatura n'abanyabuzare nibagira ngo kufa kwe kubasa kuba kurugirira hango nizamutirwe nyina Zara omanyirwenka Margaret Mbabazi. Abakabona akora na polisi aho kigirwa cyonka yahumura ate bwahumura abira hano hakayindiye kayukururira bahita agenda koraki agonze umusiki utuswera bayikirana zangana kurungi ni umusiki cyonka kizibunangara cyarugire nyine umusiki ubwo akabatargonza mutabani wanga koleki amuswere hati icyarugiremo ni umusiki akakwata umurigo mukoto umuntu yatera mutabani wange yamutera kimukiri cya mukago uburyo kwezi 13 kwezi 10 ati nyina Zara akabata kumwendeza omuhala yaje yamutera mu emigawo n'ibinkabantu yabugaye yagaruka mpaka cya mukago cyo cyanyuma nyina nyo nkabihura kabanda tibabifuko tibaripotinge bataripotinge yibyo baramutire bori kujya kungate wa ntiri uwo muntu ati kose umuntu bwafire bori abaye suspect nyakutekateko polisi yamukwasire okujuheraho mu kuchondoza hatobumbaire nimpuka aho umundeba haro akachuka kantweta umundeba nsanga haboje batabani bange bona babesuruize batandika bugamba ngwimdano wawe amboine hati ijoka murora nagamba ijonta murori nakyo kintinka mboine hati batambanga bagamba ngurero nwafuye nagamba afuye hata abati bagamba this boy akabanza kugonza nyina wo muisi so the lady was biased takweno naswele muharawe omurambwe gwa kifa guciriya hirwarero kure ryakegegwa kandi umukomugenzi takarebukire kwihiba fa polisi negira ngo batandikira kuchondoza hanshongeji okurebe kirugirireho kufa kwa Amos Mangamukama gasha kwa Philip Murangira.